Cene steonih junica na pijacama za mesec august 2026. godine jeste oko 2600 evra po komadu. Znači steone junice, naravno cena ponovo zavisi da li je Holštajn, crni i crveni, da li su simentalke, ali to je negde prosječna cena za mesec august na pijacama 2026. godine. Sad naravno cena ponovo zavisi od količine, koliko se kupuju, odnosno i mesta. Znači mesta i pijace gde se priplodne, to je steone, u ovom slučaju junice, kupuju. Ali još jednom, prosječna cena za mesec august steonih junica 2026. godine jeste 2600 evra po komadu, to jest po grlu. Vidjet ćemo šta će pokazati jesen, suše, stočni fond u problemu, ali vidjet ćemo jesen, vidjet ćemo sledeću godinu, da li će ta cena ostati ista ili će biti drugačija.